masan hitabang phatpha APR tu jingka sangya jong athu phongdo thinelaya ekoya papathin kain thangba le he ole tu jingka hin pakai Yesu Krista lopi ta a thodo na chungchang galzawa thodo na chungchang chomcha ikaulim deu kano men Yesu Krista chu van leng la hina hinda tha mi chon si ke le nanga dinga i chon sin zo siu van noi chan si da pu Calvary cross a thita ne he yechun Bible in ven pathen kel ngoi no ku van noi chon si pun mong ding tin gospel John khatna chan som ni la ko a se bongin Krista chun i chon si puina na thita ne he ole ti chun Yesu Krista chu Lopi ta in Nimasani the first day of the week tulaya athog do ni itiu athog kit ni itiu Sunday ni jingka hin Lopi ta in ahung tho do eti hi your Christian ten he has so kai sao na hi ai la ti lai chun kayen hi je Sunday ni hi chonga ni kana hi sai ahin la hena china ahum ta ye chun lamkai ho hil na konin akimudo in he je Sunday hi chonga ni hi pon athokit ni nimasani the first day of the week so ahi ti hi modo ina me na hi le pathian ni thangba na hi je chun luk bung som ni le thum chang som nga le li chu pakai Yesu Krista thi ni chu kigen ni hin Friday ni chu je na jing Saturday chu chol nga ni hin te jon luk bung som ni le li chang khat na chu Yesu Krista hung tho do ni wanoi mi ten Easter Sunday Yesu tho ki na ni lo pi ati hi Bible chun first day of the week ati na hi chini jing ka in Yesu Krista chu Lopi ta na hung tho do ta na hi ti Yesu ke na hi ole Yesu Krista chu iti hung tho ham athu sim chom cha isai no mo na hi paka Yesu Krista chu thana vuyam chun rom sipai ho chu chin sai aumen a than chu ki ben sai na aje chu ama hina dam lai sung hin ka thi ding ni thum ni le ka tho de ti sei ji ho ko ma sei ji na hi ju thiam pu hon a he ji wa azo le hung tho do sei ji hon hung gu do han lang a tho do tai ti ge un ti ti chen mina gu do lo le ding ti in rom se pe ho cho aven sa o he ore ti chen van ti ha ta khat jing pi ho ba the thin lai ta chen ahungen sung chu a than akimel chi na akivuina sung asin na chu sung chang neu khat kila do bongin ahung la doi na he te chun vantil va le alo pi na chun rom sipai anga ho chu asu khangin kidang a sawin pathen chapa mo mo hi ti hi cha chun amu thayu be na he ite chun thana kun chu na hung tho do chun Krista chun ke ma hi thokin le hin na chu ka hi ti chu aphung doi la he ai la hi ti chun rom se pe ho chu thempu pi pu ho ko ma chun a thai ta win Nazareth Jesu chu pathen chapa mong hi a tho do ta la hi ti chu thilmu kidang ho chu aga hin ta ba ne hi che thu so ho chu aga hi lu na hi le ipi ti tam ti le hi chi thempu ho chun sei do hi win anati ba na hi Matthew bung som ni le gate Chang som da khara chun isim su su ai le chang som le ni na chun chuina ma ho u pa ho to aki khomun aki ho to zo bun sipai ho chu sum tam ta a pe u le zo ba kai mut lan win a sei ri te a hungun agumang ta vi ti win hi chi thu hi gam pai pon aza a hi le ke hon ama ho zo lun tin na ho lung almost a pu wingi ati be na he yesun thim pu ho chun Jesu Krista tho do na cha he be na he ai ma se lu be na he yesun tu lai Judaism ti
Israel cha ten tu ni chan gein a tho do poi ati dan dan jeng u ti yong hi neu khat yo Christian te ading in ka ga sei lo me he ole thiam pu ho chun a sei jui ho na hung bu do u ti chu ga gel leo han thu do len ta in ga ki khul de han ki dong ta le ahung gu do e ti chu helene hengal bin ahung gu do chu kun anamu ham ti in ki dong hai na sei ding ki lo ma ai ta ne ole sia chun ahung gu do we ti bang Jesu Christa chu sei jui te ni ko ma chun akila in Emmaus lampi a sei jui te ni ko ma akila in Stentel Mary ko ma akila in Mary chun apathin achi nia thau nu ding a chi a hi anu man lo hi chinia chu thau nu ding in pakai Yesu Christa mu kal nga len aga chi na hi le pakai Yesu Christa chu than kim bele chen ana kilang akimu sa in a hi le Mary aga tham gon a koi go tham jong hin ten cha chun pakai Yesu Mary ne dong kha hi kapa kom ka thung nai poi ati ne ole chlaya isil do di wi bi ham ti a hi le Jesu Christa chu achi thin wana kal ngal pon mi hem te jong achi thi le wan ga mai lut nga la hi po na hi pakai Yesu Christa hum ki ting hi inga wa hi Christa hu ni ting ta le thana ko na hum tho do achu ting ta le wan gam lut ding ho lut pan a me de la chi ding ho chi pan da de hi tu ni mi achi thi le wan gam kai poi ti hi ama chunga chang i mo na hi te chon aki khat bet wi mi chon si te ni khat pa chun pakai na gam ni thon ting le ni gel do ati ai lai chi chun pakai Yesu Christian tu le gam thiang lo pi im khom de he ati na he tilai hi zel ding amen ole hi chini chun gam thiang khom ding na ki tem ta bin asana a hi le pakai Yesu a chitan ai wang van gam kal nai pon Mary na khoi gol ki sanin jong van gam ka thong nai poi ati na lai jin ai na mi chon si te li yong chu chini ma chun a thil hon poi John bung som le ko chang som thum la khat apa som la thum chu isima hi le amani chu akyang gu thona ki khat bo pi in a hi te chona mo chu chini ho chun khom po we ti hi a ki mo na he ole ti chun Mary ko ma kila in se ju ho he ma kila in Thomas jong chen amit ta in akhut maha ho avat sa pha chuna hin ta san kapakai le kapathin an chi the ta ne ole ti chun pakai Yesu Christa chun ama ho chu akau khomin thamon na pin na chung wa lung mon chang han ati in ti chun Emmaus lampia se ju te ni yong chu lampia ki ho lai thon ta chun aman jong ipine ki ho thon hai mo ati na dong na hi le Jerusalem athu thang hi nang in hel hom Jerusalem uma ati in pakai Yesu chu adon but thon ne ti chun pakai Yesu Christa chun Mose akon in thiam gau thu ho chu a hil be jeng na hi pathenin Mose thu hi iti hi bi ham ti a hi le Genesis, Exodus, Leviticus, Number kiti thulung loi le thiam gau thu thiam sai thiam gau Zechariah thiam gau kiti ho hi he chi Bible chu khaten a hil chenin a hi ati nom na he he ti chon pakai sun jong se ju ho ko ma chun an se yen no hon Mose chu ta san leo chun ke ma yo ne ta san ding oi ai chu Mose ke ma $2 su da hi ati ke Mose ke ma thu su da hi ye chu Mose su chu ta san ne ati le Mose su chu thulung lui ho hi na he ai la tu lai mi tam ta chun thulung lui chu ngai san ne ta po ven enop lai pai ven enop lai la ve na he it is a hipon pathin na hai khum le ka puthenga ki sun chang se e ho ki ding ki phon ding hi ti hi tilai pakai sun jong an se na kon e mo ve na he ole hi te chan se ji ho chu ipiti tam ti a hi le pakai Yesu Christa chu ahiam wa hung kila amela ki musa phat chun ata sana hung dat ta en
ahung khang do ki tawin ta san le ta ane tawin cha san pakai Yesu Christian sol sa te bung khat chang som la khat la ko na ai lo chang gi da ko na chu sima hi le no hon Jerusalem da thai bin ni pha be jo le thagau thing ki pia chu na chan ding wa he ati chu ban le no hon Jerusalem an pat ding o thagau thing na chan te mu le Judea gama Samaria gama wanu le si pum pia ka thu he to sa na pan ding wa he no lung kham hi ven tua hi no ding mun se ma ka chi de hi ka chi hi no de pha zo hi ka chi ai le ka hung ki ding iki mu to ki ding no zu kom na ding ka hung pui ki ne hi ve tua hi ki ka pa ko ma chi ding ka hi dan lung kham hi tao o na kom wa ka se ho lu si gui thong de hi ke ma ne ni gel do sing tao o lung kham hi tao ka cha te ti en a tao pe ron bung som le sagi na chang som ni la ho chi be da hi se yu te ding na tao ta ne a tao wa chun he pa amo he ki ngai lu the ne di bin chen a tao pe ne ole hi ti chun se yu te ho yong chun Calvary cross ana se lep na mau han lang Calvary cross a chun ana don ta lo na jam che ta mau jong le ahun tho do zo win het che ne ki chen san nei da je chun ana se lep ho jong chu Peter jong chun ka pa kai chu cross a ki khat be na tung lang ke ma chu abung buin ni khat be on ti thingam helin ahum ta ne he so be da ho ke chun Krista ding a hin ko i chata lo win ahum ta be ne te chun mi pi ho chun se yu ho chu alyang pau la athitan lung hem ta ding hi ta be ti lung gim ta mel mu ding chun se yu te ho chun ne ve ve na hi a hin la se yu te ho chu mi pi ho gin cha sang chun ki pa ta in thano ta in ong ki le ve na hi ola so pe ta ho min Jesu Christa hi patake cha amu che na patake cha he chen ting ta le mi in lung hem le pul do win ger jong le sung gu ki pa na ji ai Krista la gao chun ni a ha sa ji ai ji chun pakai Yesu Krista thu chu se yu ben ai a se yu ben te chun thiam pu ho chun Nazareth Yesu Krista me na thon se ta lo de a ti yu ben jong ke hon ka thil mu le ka thil he ro hi se lo thei ka hi po ve a ti ben mi hem yin om ta pon mi hem ki chan om ta pon ni da nga hang sana ki lep le le te ho chun ki lep ta lo win hang san tan pa chen thu hi a phung do thei ta ve ne dunia Jesu Christa nung ju ye hon chong ti lin i ha thiam lo yong hin tin a thu ai ha jong hin tin thaga wo pin tha na di ta hin ne ya Krista chu mi mel hu hi pu leng pa in ki sa nam ba personal ta het chen ai ne teng ta le mi in lung hem le pul do ne ko jong le i lung thim ta ki pa ne lung thai na dim se da pathin thu chu se lo the ka hi ta poi ati da ji a he so bi de ho yesun tu lin nang in Krista nung na zui na ken Krista nung ka zui na he i se lep lep na lai de ham ai lo le se yu te bonga chu Krista dinga ke ma ya ki phal ka hi ta pakai thu thu ka hi iti dam ti hi iki gel na dio hoi ta o me na he ole tu lai chun mi tam ta in rapture zo te ati ji mi theng kila do zo teng ta le sahim mel chi na number ke hom ding martyr chang am ding chu teng ta le lol do khang di he ti hi za ding om mat mo ji na ai le Jesu Christan e lo chi bi ham ti a he le gan the ha sang chung nong na thu ding o hi a khon ni chan ge a thu thum pa bo hu hinga de hi ati bongin martyr chang ma sa bin hi abel hong dan abanin se yu som le ni hon martyr chang ta bin abanin tu nai chan orisa gama jong Christian te kethat kiman tampi izawin pathin na tong tam ta me ya ke hali lol ke tan izawin IC son jong na satta in lol tan veti hi imu bina hi
ole che ye chun tu ni hin hi chi thu chung chang thu yong hi igel phat dio ka de jana hi ye chu tu ni a Jesu Christa na sei da ba pathian thu banga na om lo ba hi le thoki na ma sa tho lo ding mi theng la zau the lo din ai va sa nan tu ini gam sung ba Hindu government in no ho hi milim ho na no hung le di wa ta Christian hi thei ta lo di wa hi ai ti han lam cho chun e ibakilo di ham milimi ho yang ta di ham tit ta le han mi theng la ni le second coming a chu zau thei lo di wa ai le chutia e ke wang ka pathian tha su pum pe ti ke wang ka pathian a de kam cha khe de ni ti a lol tan chan ge a no mai le chiting ta le chun wan gam thung pan di nei mi theng te la zau thei pan di nei ti i mu thiu a je chu ta san chu ana to bia chi sai ta san na ina ya le hin pi nga ya se yue te hon jong a ta san nau chu ana hin pi win a hin pi je u chu mi ten martin ana that kam mo ne ya chu cho zo se he izil diu le he de o me ne ole tu ni jing kan paka Yesu Christa chu lo pi ta in a tho do tan wana van til te hon thangwa na la na lem to vin wana thu nei na zo se chu pe na ta na hi le ya thu nei na zo se chu pe na ta na hi ye chu no ho chi vin wan noi chi tin nam tin he nga ga thu he ga hi thang le vin chi vin ang apa cha tha gau thing min baptize ka bol ta vin wan noi li sit ki chai ni chen ngin khom pi na ve a thi ne tu ni hin so pe da ho pathian in eum pi oi le sit ki chai ni chen ge ya eum pi oi he ges mani hona paka Yesu Christa ataw chun pathian in don bu lo ta bong in ki ge jong le adon bu in apom pi in tun vana pathian lal to na zil lama chun paka Yesu Christa cha taw ben nang le ke ding in e sei pi in pathian in ataw na so asan pi na tu ni in go that thut in tin hat mo hi tin thing lal jong la han chaw na ni khu jong le paka in e pi jing ve ti he isu melody vin kare jin ai he ole tuni jing ka a he chi poka Yesu Christa thokit na a thona pa isil do diu cha hi le poka Yesu Christa thi ni hi Friday tigini hin ajing Saturday chonga ni hin tuni jing ka he Sunday ni hi Bible ni masani ni khatni atina hi ten dalani na achun sei ho chun ni dangin ana sei la ma nang ana jam che na ma jong le poka Yesu Christa het chin nan nei ta pha lo chun a hin kho wa chun ti za na ta pon za cha nam ta pon Christa ding in alung thim pum pita sa pum pi a pe da oben mi hem thu sa nga pathen thu a kanun zo di o hi dai ati bin hang san ta in na hin tong ta wa nei e ho Christian de pathen cha ten chong tua hi Christa me mel hu ing puwa khoi ta ik san te ngol le mi he men en nan zo lo dio wanoi le se da milim ho tam ta ho nga thui I phon do wa thil bol the ne inei diu he ti hi cha hin mu do the jin men ai chu teng ta le thi na chan ge lol do chan ge thi na martla thi na Christa me na thi na nom jong le Jesu Christa a tho kit bonga hi khalve ting le thana lo pi ta poka Yesu Christa nin kai tho wa igam dingu Israel now gam van khopi nom Jerusalem tha chu ium ding wa he ti he tuni jing ka Israel do ding ka no men kinep na inei wa khununga kinep na chu igel do jing wa pakai lam tu the dinga tuni phat pha inei sung wa iki god diu hi ti he pakai menin kain tem nom he hebrai bung de chang khat chang ni achun pathian zit lama to mi hem tun do hilo pakai tun do ho bu achun na le ke ding them pu chung lung in au me ti I mo bang wen tu ni hi lung se na khang a hi I chon sil zo si I pai tha phat a hi hebrai bung som la ni chang khat chang ni ho chu si mai I chung ba kai chon sil zo si pai thau hi ti be ti tu hi phat pha hi tu hi pathian e se pi lai wa hi I phon do phat ki su theng phat a hi wan gam the dinga exam I bol lai yo a hi nitin thil boring ai to hi wana kilang ji hi I chon si na ho chon si I phon jing ding a hi ye chun paka Yesu Christa lo pi ta wan til pi pu yo gen da sun kon gen da hu ni teng ta le
thana tho do a thokin ma sa tho do te dinga dunia hi nam pum piwa yeho bum pum piwa in sung pum piwa miman cha iki wot pha do cha hi ta ne he ti hi ni sei do nom bin pathe na thu the ni sim naw bon cha ni phathe go pe ta han amen